Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Mwebare yona imwasibamo nabanyeta cyo butundi charity kandi program yitwa igaranjiramu naye Ebyamagara. Program yeje burwa kubanza shayisha tunecyo kaze kiro mpaka shahina ntwa turi hatu inabakugu omunshonga zimwe na zimwe Ebyamagara okubasa kurebeka ngo twagira outwatambera ninga shagiro wahonokaho. Program yeje abakuzitama ka sente nguwe base kutushikaho n'abakazire health products abine byo kunywa birunze munonga kandi amazimagara ngo echo kunywa cyabo nshangwa omumaduka go no mwihanga kandi kijya haka sente kace karinganire okubasa kushemeza amagara gate gwere mwabaziyogu nsakuba ntugamba ahachikwatena n'abacara abarukuzara ekimba cyeta antenatal care ninga shoko kubasa kureberera omucara ningo omucara kwa kubasa kwereberera yabe inenda atakashikire ahakuzara. Twine omukugu Dr. Agaba David Collins okurugaha MRM Clinic and Maternity Center etineshangwa haruguto rwa katete mbwe n'urugazi wanoza katete waruga nkaha Skylight Hotel kija kumwakira ayongere kutuganirira hanshongeji tureba twine kubana tukwata bitu ni kwijusya munero basakubuza ekibuza cyawe cyona ecyo rukwenda kubuza on program eji ekikuruza ha Facebook page yitu mbageta TV West nehinda #Ebyamagara rero mwe nahora tushanjaho ohandika buri kibuzo cyawe cyo kwenda kubuza burwo kubanza rwa muheru omukwezi sakwantiretaha omushaho alije kwa nagaruka mwe byobuzo byanyu byona niwe bundo kabasa kutunga ansa yo busasa bwawe mwe munkirize nyakire doctor tutandikiraho turebe antenatal care doctor nakwakira wewe tebekanisa wa program okubawa nyanjira amazina n'abanyeta Dr. Agaba David Collins nyo mushaho mutendeke omushonga z'abacyana mbweno antenatal care ko wawakigambireho ejo nendeberera itushebero kubani tuha omukazi w'inenda kurugabo yagirenda mpaka harazarire twazwa mu kishoborora konka twayina tongere tushoborore kurungi ejike yo mukazi w'inenda ekabere nitandika atakagizire nenda nimba nimanya no kugira ngo obwiro bwinji nitushangenda no shanga wagizire ndo gakemenyere konka nk'abantu abakuba bine plan maybe utira family planning mwe n'umwana umwe hatu wajana twenda kugirenda emyese eshatejo utakagizirenda okijiro omushaho then omushaho muganira hari bito kubasa kucebera bituyamba kumanya hari ikizibu cyone kikusene kibaho hari ntinko kwa katano nyenda twarenda so hato ija ko kwa kabiroko hato kija haro ibituri kucebera haro ke ngwara kimakwano screening kabashwerine haro bashwerine tukabe twenda kumanya za blood group zanyu nizikwatagana yes abo kwatu no bashanga bumwe omukazi aina blood group eyiba tizakwatagana kurungi tikikamanyisa te baragira abana konka ntwa twine kukitebekanisa kurungi akwale maze kimwe kuba nafuna along the way. Then also omu process ejo hari mbaze ituru kubatandikisa emaze ituru kweta folic acid obwiro bijya bagazi tukira kujuba abantu bagizirenda konka bakabende bagitandika aliya batakagizirenda ne yambaje folic acid eji eri important mu gukora katiko mugongo hamwe no bwonko bw'umwana so norebiri genda aroko kojya hurire ngo mukazi yazara umwana ngo yatine bwonko yaine kinombo bwongo bijene bekanyakanyamu abo kugira ngo abakazi bamwe tibakuba bine folic acid eri kumara kandi umwana kogumyeze 3 yo kubanza kandi abakazi bigene bacebeza amyeze n'etano ijo nayo neshobi ijo niyo nshobi so shanga ntiyaza kwijira tina kajuma kwiyaramizire omwana akakogwa kare enshobe zabiriho so bakabe nibije myeze 3 batakashirenda konka nacho kushanga wagizirenda cha biro izo biri wamanya unyinenda wamisinga period cheme kuba no tandika antenatal care
aha bwacishime kwa notandika kare mbwenu tukineme kintu muri ankore abakiga abanyankore icyo kugira ngo tukakebeze ndetse akarebekire umwana wenda bakurebe notambura nk'ibyo azana ngende cyo kintu tugezeho omu strongest terms ninga n'amani mingi tukirwanise abo kuba okunakushoborera omwana ebicweka by'omwana nibikoga mu myezi 3 yo kubanza so kandi myezi 3 yo kubanza ndaneta akarebekire ndanebekire yo kwa hansi so wenda ngo rinde myezi 5 cyamanyisa ngo waza kwija inshobe zo kogwa zona zakozigwe hatine cyako basa kuyamba nimanyisa cye for example hari embaze mingi yo kureba ibyo mu pharmacy omukazo inenda atakobasa kugikozesa we can take examples hati emibazi kaza diclofenac inje mbaze nyi za ciprofloxacin zimwe za cipro za doxe ezibari kukira kwegurira mu buduka nariza kuterwa nko mutoni ngahazira bunashasha ogenda hari ati nyomba diclofenac kumbe ngirenda eje mbaze nyingi waza kuzomu kuchondoza teshemere kuba nekozesebwa mu kaza inenda kandi cheyo ngire kuba na more sensitive omu myezi 3 yo kubanza ako myezi 3 yo kubanza nimo mwana geraki akorerwa so eje mibaze nyingi ebizo byo gukira kuleta no kutuma abana bafuna nko bulema basagomera mwana zagwe maybe atine mukono ningo mwana zagwe amaragino buzibu ningamisho mweno niwe basa ku affectinga organs nyingi munonga kandi hatiwe nko mukazi tokoza komanye imbazi iri kwikirizibwa nete kwikirizibwa kushakora kuba ingire kare kore kuba ingire kare ukaba in touch with the doctor nicyo manyisa kunda ashashe nubona kubanta basize kuza kumureba ninza kutera kasimo angambere doctor kuna ashasha natego mutwe nanyino tubazo muka nabasa kujya tukoresa kapana dokonga ogota gukozeza ijanye nchakare nkurebe so eche kintu cyo kutandika antinento cyabo kagerenda utakimanyire wagirenda oti wa missing period na kweshengereza zo mushawa waremerwe hari ya kutandika utakabiye kugerenda at least wayika ku missing period isha echa kanda bwa kini twenda bije karo byo gobwire of course abataramezire folic acid batakagizirenda hati wamufuna no wafuna chance yo kugitandika immediately so nole ko kuza kuza kumesenga period enda neberi yo mu weeks nkina 4 weeks hati 4 weeks kandi omwana nakogwa up to 12 weeks so at least twine chance yemyeze 2 weeks 8 kugira ngo twakwa folic acid twabasa kwa avoiding ebe bizibebe muterekera kahakwata n'abakindi eje myeze 3 yo kubanza ikindi cyo kubasa kubaho noreba ni manyanti nk'umukazi mukuru ari wahurire ngwende beryo mu rusheke enda ekazo mu mara iyo mara tinka zibura ari ziri kuzo mu abdomen oshange rya stamin ko ka kitigu stamin ka intestines ningororo hango obaguma mu cyanyuma kiriya ninga cishobora zahereye cyo mu cyanyuma nebe ino mu kishawo cyayo konkate shange kwasire nko mu miseje NCA shagamere kutwara maybe nko mu kitigo so eje ndayito kwantu yendo chebeze kare myeze 3 yo kubanza ejo niyo kugira ngo tumanye ndeje yirinka he iyo mbuteka ninge kahaba kuyo kuba yahabiro mu rusheke aho ntubasa kugikwata bukiri na kare etakabarukire oshange bakushemeza bajihamu oshanga twakendeze umbakaza kusene bafaba binenda abo kubatandikiye kureba mu kazi yabari yaho ngo yariyo muka ngo abenenda y'imyeze 2 babagiye barayahirima dina kujwa okuza kwija maybe yacerego muka babanzo mu bukini kindi ko buke hiyaza kutwikira omukazi agyo mu gucamba zo kufa omukuza kucebera nyine endeka zo mu rusheke yabarikiramo konka baruho rw'urumpurano bateganya so hati omukazi kwa kozigwe ariho nyinenda umwe n'umwana kurira then ariho obusheke bubiri
ni burugari nyinenda butore bukutora side y'ibishabo by'amahuri azo mwana ko ari kubana kogwa fertilization ninga ho mwana ari gukorerwa amaza agecishije gakwatana n'ihuri ni bitandikiro mu rusheke then bitambura byijo muri nyinenda okay so mu bakazi bamwe icyo kutambura ni kirakuremwa abo kugira maybe akagwara ubugwiro bwo mu muhanda bwo bukazi hije haza mu kenkojo mu rusheke ubukojo busheke bwo ni buke hatenda kwerange kurugayo kuzo muri nyinenda ikatandika kuro mu kasheke akakari kaci kako basa kumaintaining ngenda nikaza kumanika gira kamera kabaruka okay aze message ubwo busheke ubwa nyinenda ubwe bwine ishagama nyinje iri kubusupply so kuri kugira ngo kabaruka it is a matter of hours nemushahanje babatakwirukangizo muri warino nabasa kufa imsendije minje rukushohoreza he shagama eshorezaho shagama muti yabasa kufa shagama yafu kandi igishagama nota kugireba abo kuba nebe ryo munda nebe takushohora yes uro muti yagira akazengerera yagira ati ngo yahirima yakaba so kole kuboyijire kare twamanya ngo endege mu buteka very good tutandika tugirebere obundi endeji n'abana bangahe n'umushango mu kazi nazara bamukwatama barongo akuzara ahizo baryamuheru ayyamuheru no mushaho yambwirira ngano kubanza bareba ni hijo ndisho so kole kuboyijire kare hati ya technology kiyongera scan zezi nizabasa kutwereka ngo ubwo mukazende yaine tiyo mwana umwe ni abana babiri kandi abwakira important mbwenu ka science akace ako kumanya ngo abana aba wazira barongo ari habarongo bakubasa kugira ngo barugiro mu ihuri rimwe hariho n'abarongo abari ku rugoma hora abiri abari ku rugoma hora abiri ubwiro identical twins na fratano so ba fratano tibakukira kugira endezo zisya kugira ubuzima konka baba identical ubwiro bw'inyi ntabasa kuba ubuzima ahabwaje bumwe no basa kushanga ntaba bana bona babiri bine cyenye meje chimwe so shange ndejo ecyenye meje kitabasa kubalisaje so ba doctor nabine kubani bakureba kare bakagumane bakusupportinga kugira ngo ezo ndabasa kuzisa stage hizerazarego Ebyamagara byambikibwaho Kazire Health Products. Ebyamagara mbikibwaho Kazire Health Products. Echakan ezenda tizikazagwa yerinke ya identical twins. Depending ebi twashanga bijyace nyima. Tizikazarigwa kimwe nendeze zinde zaburisha. Nitukira kwazaza mukariho. Abo kwakori kurinda. Bumoshange byo kuri byo mwana bitamumaro muri umunda. Ba babiri ba competing ni barisibe kintu kimwe umubona ngo yaye nabarongo bana bamufero mu ndataka bazite yes so ekintu cyante nentoke ya umutebe kanisa twakirebera revejo nanye nanje kintu kinayongeraho tutakagumizemo tiba mawi bakabataza marwari abakazi ne bakira kugamba munonga ba mama kubataragire mu magwariro kubatuziri akaraga atamchiyungu yarga kugoya shita mucenje bwana baruta hariya no wakuwata muhino ko shanga yabweza kandi nye nanchigambe nti omukazi no basa kuzomuka oliemere yawe ya bulijo ende kule ikena kujizara nangana wabarako jezaze kandi atagire cyaba konkitwe omukushoma eshongeza abacyara nitumanya ngo tikugira ngo bulinda neza kubaje toka hulire ngo mukazi azira abana mushanje bamushemeza ari ya munana muninga azira bashatu erya kanari ya mubera yo kambazara kagwari ya mwenda aha we baro mutebe kanisa program mukureta mbwenu kuri kugirenda niwe ko mushaho yes nimbasa ku predictinga konkati ndiko basa kumanya endera abeje neha erabe mbi neha so mugasho gwantinento niche aho nto kusenyijira omugasho gwantinento no kugira ngo omukazi
ogume nomureba mubwire kugeza aho okucondoza ningo kwa identifying potential problems ezakubasa kubaho ezori kubasa kutangira okazitangira ezakuba zabireho okazitreatinga kandi twagira ngo turi kumanya omukazi arafune kizibu niki so tokagira ngo iwe tije mu antinento iwe yije mwena mwije wahirwa mukaba kakugire mbabazi ende katambura kurunja atabaho buzibu well and good konka cyabaho kashanga ngo wafuna problem tucha identifying bukiri kare tuchi managing nankuhe some of the obuzibu buco bwokubasa bwinji bwakubasa kuba mukazi yayinenda anko example norebe nsejire neshishikara mukazi no basa ko bari yaho wazira umwana wo kubanza utine sirimu buri kimwe cyo nakirije konko kustane tabura muhanda oshange maybe along the way maybe hine cyabireho wija wagira sirimu te wakimanya hati koragira sirimu otachebeza bashabo bakajya identifying bakakuteka mbazi gwa ARVs ije sirimu ne basa kurugo muri nyina e crossing ekwatomwana so hati ya ministry negira ati washango mukaza inenda immediately okashanga ine sirimu you must start them ambazi embazi ejo neyo kuyamba kugira ngo sirimu etarugo muri nyina ekazomwana so numutekwa mwanje beraka koko ka sirimu ni nyenda so wijo mantinento buri myezi 3 twakuchebera kutandika nitubare myezi 3 yaho tukugarukemo nitugumande kuchebera buri myezi 3 abo kuba nitumanya ibintu nibibasa kuhinduka cyabaho along the walk arwara tuzambaza then nawazambazeje no mwana yazagwa ari mbaze ituri kubaha ari embazi ituri kuhabana abazagwa bakaza binesirimu kumara ubwiro nitudecidinga obatura weeks mukaga oba weeks 12 then also twegese na konsa for example mukaza inesirimu ta konsa mwana kurenzo mwaka kuba kwisomwa ko abana tubiya konkani tubikiriza bonsa kwenyine as long as beba kusena afuna sera page ni okafuna mbazi hati harihe gwara kaza syphilis eji koraji gwaro tachimanye yo ya nebasa crossing rugo muri nyina ezo mwana na yerete bizo mwana araba nakuzagwa syphilis yaba affecting some process omuntu mugicebera mbwe so kuturi kugicebera immediately tukuteka mbaza kwato mwana kugira ngo etakwata mwana syphilis tibye bihoya hari nibyo bihoya ingane okay iyo nebihoya enzi kuno nigonori yes ibyo nebihoya so hati haraba cyara abo kushanga ngo akagwara pressure ninga ine shukari takuchemanya abo nabona nakugambire nti yatakagizire nenda okamuchebera okashanga ine shukari no mugira ngo turi kwendo girenda shukari teka terire ngo iko mu leverage akuya kubeyija hanyuma kuba kubajine otakagizirenda nitwantenda etebenkane obone kugirenda aha bwachi shukari zaziri yahiguru niza affecting omwana yana akorwa oshanga hagira defects zaba mwana ubwo ni ya survivinga abinje abana ne bafano kufa ego umwana fero munda umukaze inenda ija kuchebeze ende emyezena ngo mwana feriro munda abo kugira ngo kagirenda shukari tekatebikine wo ine pressure same story kandi warankani ncamanya kandi kindi enda okugirenda mukazi yagirenda cyo chonka nobo tuyiro lije otine pressure otine shukari wagirenda waye ko myezi 5 mukaga no basa kukwatwa pressure yabakaza benda yo kuchya kubita munonga ninga shukari ego hati wagwara shukari eji omwana nabasa kufuna obuzibu nibaba no kushanga ngo yagomoka yarengezeza gyo muri kilo mukaga kiri 5 ninga manya nyina yafuna obuzibu bukinabye aha kubazara abana aborode myakirira n'ecweka nibo kufura ngo yanazara omwana uyashatuka ninga yajwa munonga yakapa yamusindika hansi yakapa musya kwire mu TV no birebaga ni babigamba ninga hati pressure je otajimanyire
hariho keje turi kwete ya preeclampsia umukazi abarya haryo mu cyaro bareba nagwe simbo tandika kwesika bagira ne simbo bagumwa ko mutware ni stand mugende mushabire kumbe pressure zitembire tiziramanyigwe so kuri kwijo mu antinento ibyo byona tubireba pressure yeta fukare bakagicebeza tugumate cebera twacera tukashanga tajini nitumarekera kwijanye zikamukaga around ya tushuya tukucebere yeri yeta kwera abirije continue the pregnancy tugumize na twinenda kazi ya inenda ujuke wija ntwantu bateko mu scan scan eji when identifying a problems izakubasa kwija kuba mwana then tuzi handling abukirikanye haro ngo uri kora scan umukazi inenda y'imyezi 8 konka scan ne kwereka ngo umwana uko akusena akura ariyo nafukuriro munda neyereka ngo ye omwana ine nk'emyezi 6 akana nikaba kace munonga katakufuna mere kingane size kiyo mwana w'emyezi 5 kandi ine myezi 9 so bwiro bwinje ushanga twagira ati agenda turagerezo bwiro twine kuzaza bukirikare omwana atakaferiro munda yego abo kwa conditions zezaba so yes ba mawe tibaragire mu antinento kongo koshanga waza kubuza bakaza binje bakuru najya to kwajya zarangaye kagirenda 12 okazara abana banga nyina abana 5 meaning either amwe bakafane bazagwa ninga bafa batakazigwe atinka bazanarga mwendi 5 nzarogu wachireba so tibaragire mu antinento konke byabargire mu nabyo nebihande no bihurira umukaza ngwazira kana nkonka nkarebe kankaka mahano kazara abandi 15 kagirendi 15 nyina abana bana abandi bakaba affected abwo abiri konkati no shanga umukazi agizenda zeyina abana bibona bariho kandi bona baspesinjire kurunji kandi abana bakuzireje cyako kukigamba nsereba wakireba so hati nitukira kufuna ubuzibu ba mama bazira abana babiri bashatu nimbeshe ngereza no shanga nagira ati nyowe antinento ninza kutinkuza kuzayo ninza kuzanaza kuzara abashawe nibenda kutwara musende ako kuwakireba nagira nti twinde kucebera siri muri myezi 3 uwo mukazi naza kuceba ngo doctor rekondo kwa rakoresete abana ngiya kugira ngo tutafuna buzi acha ni siri na syphilis ibiri myezi 3 ngiya kugira turebe ubwo mukazi ariyo nabata hatiya World Health Organization na ministry yitu bikahindura na mirundi yo kuzoma antinento obwakare bakabajyangwe mirundi 9 konka hatiya nitwenda ngo at least byona byarimo umukazo inenda abe ni contact no mushawe emirundi 8 minimum hati ukora mugambire mirundi 8 ti doctor ariyo mucyo gukora senta bana nico kujyana tumanyangu ideally almost we request tukabent kureba because a lot of things nzibasa kuhinduka between today and even next week so nico kwano leba natwaje la kutanika continental n'abacyara niyo mucyaro nonde kwa continental nimbanye nesimu yo mu simu yanje nizina era wantera ni kugira ati charity nimba ni kumanya inanda utakwa ni manya ni charity ayijyana yakashatu ayine problem eje so umwana wabutabasize kwija actually tugira nti 8 contacts not necessarily ngo zibe visits tikugira ngo bwejo 8 yono ine kwija hirwarira aro kufuna makazibu ontera simu ngira nti echo cyamani gumayo oija abwiro bunakwire konkani kiba kiri important ngobe mu antinento kandi oboye no mushaho wo kutambra niwe urugendoro kugira ngo meni manti obanafu no buze bushamu nana zekiro natera Dr. Nanka natero muzari sananka naza kwijagireki anyambi naza igwaro ninza kumushanga so noreba ngo waza kuza kureba antinento nekintu chango munonga kandi kabenisha abantu abakazi antinenteji bagitware very serious wabare mnonga yo wagumani twabwa program eje Ebyamagara mbwenu Dr. Agaba David Collins
yatushoborera je munonga abayimba kitwara nke cyo kuzandamu ninja mwahuro buremeze bwaco kandi amazimagara twachanjura kucimarayo ahabwo kuba amazimagara ngo ni byinshi mbwenu ahabwo hati twaza okuhenderera program eji konka ntwija kongesererezaho ahabwo kuba haguma hatahwireyo Dr. Nsakumugaruraha ayongere kutumarira yahanshonga ya antenatal care ningashi istwakweta nko kucebezenda ningasho kuzomwirwaro wabo kinenda nabandi cyo butunji charity umuhereza bwa program eji kandi nkumayisanga bakutamusente ngo egumenebaho nabakazire health products bine byo kunyabirunji munonga birushemeza amagara gaitu bishanje maduka gono mwihanga kandi nebya kasente kace munonga akaruko basikirwa buri munya Uganda betu ni nkwijusi yangu niwe gugumiza muno buze buzo byawe orukurabira aha program eji yenyine zahifaho oteho ekibuzo cyawe ecyo rukwenda kubuza buri rwo kubanza rwaha muheru umukwezi sakwantereta doctor arabena garika mwebuzo byanyebyo za Facebook page yitu nabageta TV West nehinda #Ebyamagara then aho mu comment section banho wata ikibuzo cyawe kitabwa hati nko twahendera twija kwa ntugaruka orwo kubanza rukwisha gumanitwe Ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products.